Ko te ohanga Māori tētahi wāhanga nui o te ohanga o te motu. Engari ai rānei e puta mai ana ngā hau māuiwi tino nui tai ore nei i ngā mahi pāmu ki runga whenua Māori. Ko te whakataetai ipu ahu whenua tētahi huarahi e tutuki ai ngā wawata o ngā iwi, o tira tētahi huarahi anō hoki e hihiri mai ai ngā umanga Pākehā nui ki te mahitahi ki a tātou. E whakanui i te hirangatanga o ngā pāmu Māori e tūpakari ai te ohanga Māori. E tahi o ngā whenua o tā wāhi, kai te raruraru tonu rātau, engari ko Aotearoa e pai te haere, engari ko te mea pai ki au ko ngā Māori, e kaha ki te mahi o rātau ake Pākehi, mo tō tātou ohanga Māori. Ko te whakakotahitanga o ngā praka whenua te mahi i āwhina i ngā pāmu o te rua o te moko, pūtauaki me ngā tiawa te eke ki te taumata. He ara hou hei whakamahi i ngā whenua Māori. A lot of opportunity in all our regions for whānau to merge and grow their assets and their vision together, and we seek to encourage that, and I think if we accelerate that'll be a wonderful opportunity for us. He tauira te pāmu o Parininihi ki wai tōtara, ko rātau te umanga tuku Miraka Matua o Taranaki, kia Frontiera. This year we produced 3 million kilograms of milk solids, which is our highest ever production. And like I mentioned, we've got probably potential to increase that productivity over the years, probably to about 5 times that amount. So, yeah, but you have to be very careful about how you grow. Ko Fonterra tētahi umanga matua o Aotearoa e hiahia na te whakawhānui tō rātou mahitahi me ngai Māori. If we can convince them, as in the multitude of owners that there are, and try and get them to understand by aggregating that and getting an economic unit, it's got to be good for them all. E ai ki te kāwanatanga kei roto i ngā whenua Māori tētahi hua nui mā Aotearoa whānui. We're talking 3,600 jobs and potentially $8 billion of growing our exports. He whainga nui, engari he tohu a ahu whenua, kei te puta te ihua te ao pāmu Māori, kei te mā taketaki mai te motu, me te ao. Irina Smith, Te Karere.